Turabasuhuje bavandimwe mukomeje gukurikira gahunda za televiziyo yacu uyu mugoroba, reka tubagezeho amwe mu ncamake yiriwe avugwa hagati aho mu gihugu, duhereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravuga yuko imirwano none muri iki gitondo yabaye hagati aho inyeshyamba zikabasha gusubiza inyuma ibitero byari bigabwe n'ingabo za leta. Biravuga yuko izi nyeshyamba zabarashyeho bikomeye cyane, ndetse amakuru dufite nuko leta ishobora kuba yanatakarije abantu benshi cyane, gusa umubare ukaba utarashigwa hanze. Iyi mirwano yabereye mu misozi haruguru ya Sake. Biravuga ko leta ariyo yagabye ibitero, ariko kandi inyeshyamba zikaza kwivuna ndetse zikabirukana mu buryo ki zabasubije inyuma cyane. Gusa kandi amakuru dufite nuko zino nyeshyamba nyuma yo kwirukana ingabo za FARDC, izo zasubiye inyuma ho gatoya zija gushinga ibirindiro byazo aho zari zisanzwe. Ubu imirwano ntikiri hagati gusa y'ingabo za leta ya Kongo ndetse na M23, ahubwo biravuga yuko ingabo za FARDC ubwazo zirimo gusubiranamo, bamwe babwira abandi yuko barimo kubihomberamo, ubundi abandi bakabigiramo amafaranga. Ibi ni nko kuvuga yuko hari abamerceneri bahabwa ibihumbi 5 barimo n'ingabo z'u Burundi, ingabo za leta nazo zigahabwa amadolari 100 mu kwezi gusa. Ubwo abazarendo bo nta na kimwe babona. Imirwano rero ikaba yubutse hagati ya Mayimayi ndetse n'ingabo za leta, barwanira hafi aho y'inkambi y'impunzi zavuye muri Rucuru. Biravuga yuko nanone iyi mirwano atari yonyine gusa yabaye, ahubwo n'ingabo za leta kandi zongeye gukozanyaho aho hari kuwa gatanu cyumweru gishize, ubwo zakozanyagaho ku kibuga cy'indege i Goma. Biravuga yuko zino ngabo nazo ico zaje kurwanira nuko zari zigize iminsi igera kuri 2 nta biryo zirahabwa, kandi zari zazanywe zigiye ku rugamba. Bikaba ari ibintu bikomeye cyane kuri leta ya Kongo, ijana abasirikare ku ntambara nta biryo bafite. Ibi rero bikaba byavuyemo intambara, bamwe bavuga bati ibi turimo kubiziramo ubusa, ubundi abandi bari kubyungukiramo. Reka kandi nanone tubabwire yuko intambara ikomeje muri Kongo, ubwo bavuga yuko hari indege ya drone ishobora kuba yarashwe n'abacancuro bo muri Romania. Ubwo bikavuga yuko hatabayeho kumvikana, ahubwo ururimi rwagoye cyane kumvikana hagati y'ingabo za Kongo ndetse n'aba mercenaires b'abanyaromania. Iyi ndege ya drone ikaba yarashwe n'abaromania kubera miscommunicating hagati y'ingabo za leta ndetse n'abo bari gukorana ku rugamba. Reka nanone tubibutse yuko tuvuye muri Kivu y'Amajyaruguru, reka nanone twerekeze muri Ituri, aho bavuga yuko 5 bishwe muri iri joro, aho ni muri teritware ya Jugu. Aba 5 baje kwicwa bishwe n'inyeshyamba zikorera muri ako gake hamwe na Kodeko. Bikavuga yuko abandi 2 nabo baje kwica, umwe yiciwe Isake, uwundi akicwa muri Lobero. Reka tujya muri Katanga ho biravuga yuko nanone iyi sosiyete y'Abashinwa ishinzwe kuvura irimo gupima abantu hagati aho mu gace kaho Katanga mu karere ka Kifita, aho ni muri hafi ibirometero 25 gusa uvuye mu mujyi wa Lubumbashi. Bikavuga yuko aba Bashinwa mbere yuko batangira ibikorwa byabo byo gupima abantu indwara, babanje kubibwira Minisiteri y'Ubuzima muri iyo ntara. Reka tujye hanze ya Kongo, ubwo bavuga yuko muri Kenya abanyeshuri bagera ku 11 aribo bishwe mu mpanuka yabaye uyu munsi. Iyi mpanuka ikaba yabaye ubwo ibisi itwara abanyeshuri yabashe kugongana n'imodoka ya kamyo. Bakavuga yuko abanyeshuri 11 aribo bahasize ubuzima. Amerika yatangaje yuko hakiri icyizere yuko hashobora kuba ibiganiro hagati ya leta yayo ndetse na Nigeri. Bivuga yuko izi ngabo zafashe ubutegetsi muri Nigeri zari zatanze itangazo yuko izi ngabo zigomba kuva muri iki gihugu, bakavavanura imisabanire bari bafitanye na Amerika. Gusa yari wa Amerika yo ikaba ikirimo gushigikira inzira y'ibiganiro. Murakoze rero gukurikira TVS, bwo naho butaha mukomeze mudukore subscribe kugira ngo tubane hagati aho makuru yacu ya buri munsi.